E rauranga tira mai te tī I te tānau piki mai nau kake mai ki te whare kawe kōrero te ao Māori. Matura I tēnei pō, tērā te whakapuakitanga te minita whakawhanake o hanga ārohea Shane Jones, e 100 miliona tāra o te pūtea whakatipu I ngā rohe, ka hāngai atu te tuku ki ngā mahinga ka hohoro te whaihua oha oha. Ko te tuatahi tēnei o ngā kaupapa hou e whāi ana ki te hanga I ngā rau tūranga mahi, hei muri atu I te ngau o te mate korona. Anei rā, a Tāroe Black me ngā whakamāramatanga. He 100 miliona tāra hei awhi I ngā pūnaha ohana aro he mona marama e rua ki te ono kei te heke mai. Kia wawe te rerenga o te pūtea ki te pūkoro o ngā umanga, o ngā Pākihi, me te kaunihera. Ko te whakatau a te minita Shane Jones, ka whakapaua he kotahirau miliona tāra ki ngā āhuatana Paipa Wai, he ono te kau miliona tāra mo te huarahi me te ara traina. He whitu te kau miliona tāra hoki ki te whakatika I ngā whare tāpere, whare karakia a kiwa, whare hoia, me ngā marae. Ko te marae anō te marae, ko te iwi anō te iwi. Ora kau oku tikanga kia pōwhiwhingia e nei mahi oku I roto I ngā tau kume a te iwi ki te krauna. Ko te iwi me tūki waho, ko ngā marae hara mai ki roto. Kua whakae te runana o te kāwanatana mo te wāhana whanake arohe te whakahau I te mana kōkiri e a hei ai ngā kaupapa mahi te timata. Kia kamakama tātou te taiapa I ngā waikeri me ngā manga, kia kaha tātou te akatoto o rākau, kia kauarau atu te whenua e ngahoro mai I ngā wāhi teitei, whakaparuparu I ngā awa, tairau atu ki te moana. E whitu ngā rohe huri noa I Aotearoa kua whakaritea ki te whakatika rori me te whakapae ka onorau ngā tūranga mahi ka wātea. Tāroe Black, Te Ao Māori. Ko ngā rangatira whare, ko ngā kai whakatū whare, ko ngā ringa whakapai o rātou ake whare anō hoki, ka whiwhi āwhina I te tū a te kāwanatanga ki te whakakorea kei ngā here mō te whakatū whare mō rea kore nei pērā I te whare moe iti, I te whare waka, I te wharau rānei. Mā tēnei e a hei ai te ranga whakatū whare te hoki wawe ki te mahi ngā mahi nunui e whakatūturanga mahi ai, hei awhi hoki I te oranga mai anō o te ohanga I ngā whiu o te wā o te mate korona. Kei te whai te kāwanatanga ki te whakatū tikanga hou ki roto I te ture whakatū whare, e ata pena hia ai e ngā rangatira whare te tekau māwaru miliona tāra ka pau ki te utu tono whakaetanga ia tau, engari me utonu ngā mahi ki ngā tikanga whakatū whare, te whakapuakitanga mai tērā te minita take whakatū whare hanganga hoki a Jenny Salesa I tēnei rā. Tia, kia tika rā nō tōna whare, ka tahi anō ka wātea mai ki te manaaki manuhiri. Wei nei te ia o te kōrero a Ngāti Kuri mō te kapinga o te huarahi matua ki te rerenga wairua I te hiku o te ika. Mō ngā tai pito kōrero, anei rā ko te pūrongo a D. Nathan. Ka hore no ngā uri o Ngāti Kuri ke oki noa I ngā mahi tiaki I te rohe kāinga. Ko wātea o mātou kaimahi ki te here, ki te rerenga wairua, ki tā puta, nā ki te aka tika, ki te horai na wāhi katoa, ki te aka pai, kia kaua ai te tangata e pā ki te raru a te wā, e aka pūrengi ai te keti I rorone. Nō reira, koe tēnā te kaupapa I tēnei wā, hara te mea haka mana ana Ngāti Kuri. E kaupapa tino pai tēnei mō tātou katoa. Ao te pō te ao, ka tahi anō ka hiki ngā mahi tiro tūtei ngā rori o te kāinga I raro I ngā taumata o whiti tua toru me te tua whā o te noho tāpui. We still have to manage with the utmost care and maintain those high levels of safety. So as part of being able to reopen to the world, we also have a whole lot of work to do around cleaning up the facilities at the back there. There's still small numbers that can only be moved in campsites and areas that across the country that are still closed. We're having to manage out the back, cleaning up those facilities. Kia tika rā no te whare, ka tahi anō Ngāti Kuri ka pai ki te manaaki manuhiri. Ko Ngāti Kuri hi ana kia kōrero ngia mātou, kia putana kōrero kino,
ki hei Ngāti Kuri aka tika i te wāhi nei, nā ko mauiwi katoa wetahi o mātou, i tō mātou he i te mahi te kaupapa nei. Ko Ngāti Kuri tēnei, ko Ngāti Kuri tēnei e noho atu nei, e kai tiaki no te ao Māori katoa. Haro mō Ngāti Kuri nake, tēnei kaupapa. We could open the road, but when you know this land and you know the space and you know the facilities you have, you've got to be practical that we're still in COVID level 2. We still need to have safe practices. So what does that look like? And as we educate and empower others to move into our space, to take more self-responsibility and self-management. Kei te karanga Ngāti Kuri ki ngā iwi puta noa, kia tautoko tia te kaupapa te prare haere mai nei, e tūwherangia mai anō te rori ki te rerenga wairua. Hei reira whakapuakinge ai e Ngāti Kuri he kōrero mo te wahanga ki te hunga wairua. E hoa, ko tō rātou huarahi, ko otike, ko tūhera ke, kei roronana, ki muri atu ia tāua nei, kei reira ko haumu, ko maringi noa, ko waingurunguru, ko te werahi, kake atu ki ngā atua peruperu, i reira ko heke atu ki te rerenga wairua, hei reira ka ruku atu, hakangaro atu ei. Nā, kei kona na kōrero a te rā ki te aramai, ko ka puakingia ki te ao katoa. Ko te hiahia no hoki, kia pāho arorangi hia ai taua kōrero. T. Nathan, Te Ao Māori. Ki te whakaputanga o te wā, te mana tū haora, karekau he tūroro ma te korona hou i Aotearoa i tēnei rā. Nā ko te tatau ngā tūroro katoa, tūturu mai, tūpono atu e noho tonu ana ki te kotahi mano e 5 rau mā whā. Kotahi mano, kotahi rau e 50 mā whā o taua tatau, he tūroro kua whakatūturu hia. Kotahi tonu kei te hōhipera o miru mō, engari kāre ia i te wāhanga whā omomo. He tangata anō kua whakamāui ake nā kua piki te ora ki tōna 27 o rau ngā tūroro katoa i Pākia, e 27 ngā tūroro e māuiwi tonu ana huri i te motu. Kāre no kia rerekea ke te tatau mo te nui o ngā tūroro Māori no ngā motu a Kiwara nei, e 3 rau mā rua ngā whakamātautau i whakatauria i Nanahinei. Kāti, he whakatā poto te haere nei, taro kau ake, ka tirohia ke ko te pā hopuri TikTok, ke kai ngā kau nui te ana, e te rangatahi Māori, mea nā kuranga, kia rātau. Well, we actually had thought that it was just going to be 4 weeks with the lockdown, and when alert level 3 came along, then they were able to go home. Ka kuhu atu ki te tahi o ngā whare pupuri taonga tawhito rawa o Aotearoa, ki te kite ake i te hoahoatanga mai, tētahi whakakitenga hou e pāna ki ngā pānga o te mate korona ki te motu. Tau mai anō e ngaiwi ki te ao Māori. Ko Judah rāua ko Nixon, he rangatahi urongonui i te pā hopori TikTok, ne ke atu i te kotahi rau mano ngā kai whaiwhai i a rāua. Rāua tahi i mau ki te taupuni mahi o hahana i whanganui te wā o te noho here, nā te au wārāua pāhotanga i nui ai te aro o ngā rangatahi, me te aha ko te ngākau nui ki te ako i te reo Māori te hua nui. Anei rā ko te pūrongo, a D'Angelo Martin. Ko TikTok te tino taupānga o te wā kei te whakamahia e au me te huhua atu anō, he pai pāpori hei tuku ata kanikani paki. I'm Judex. And I'm Nixon Stowe. He oi mo nei rangatahi kai whakataki i roto i ngā wiki e whitu i tupu te hunga apataki o hahana i te kore, ki te ono te kaumano. So we were going to do like what it would be like if you were in isolation and show everyone what it was going to be like. Well, we actually had thought that it was just going to be 4 weeks with the lockdown. And when alert level 3 came along, then they were able to go home. We ended up spending 7 weeks down there. Yeah. And then I guess it was really good for me and him because we work together now. So like, it's like brought us together. Haere mai, welcome to our crew. Tōna tikanga mo ētahi wiki nahe ka noho moho au te tokorua nei ki te taupuni mahi o hahana. It's a bit weird, eh? We're living in a studio. Ko Judex rawa ko Nixon Stowe o rawa ingoa TikTok i nā he kanohi kitea e mōhiotia whānuitia i te tini ngerongero e whakamahi nei i te taupānga TikTok. I a rā whakairi ata hāta kēhi i ngā kanikani hoki
Like, it was all like a surprise. Like, I didn't expect it. Like, it just all happened. And then I was like, why do people like me? Like, I'm just a normal person. Like, you know, anyone could do this kind of thing. For a while, I was making videos, and then instantly all these like people started watching my videos, and I was like, oh, what the heck? Like, at the same time, I was like, this is like scary, but it's freaking cool. Like that people like enjoying watching your content. You know what I mean? I tā rāua noho moho au ki te taupuni mahi o hahana, I whai wāhi nui ki te hanga ata TikTok ki a rāua ake pai tuku me te pai TikTok o hahana. We started making content for Hahana, which was Māoriified. And so that was like a real like cool thing, because we wanted to like learn Māori, but it was like we didn't really like take that responsibility on until we got to the Hahana studio. The cool thing about them being Māori was that they couldn't speak Māori. So we had a really cool opportunity of them coming down here and seeing their journey of them not speaking Māori to them speaking Māori. O tira hei tā te tokorua nei no rāwatahi e takahi ana I te ara ako I te reo Māori I ki te ai te tini o ngā apataki e hono atu ana. Ki te ako anō hoki. Not much people, I guess, would sit down and watch, like, no offense, like Te Karere, because it's like too much Māori. And I feel like to get people that not even, like, that ain't even Māori, learning Māori as well. But they don't realize that they are, because it's just like fun Māori content. So like that was like our goal. Māori kids also correct us when we say something's wrong. So it's like also good because they're helping us as well. Yeah. Because we're not perfect. We're not perfect, and we got a couple of Māori words wrong. But you know, that's us showing that we're learning. Kua tū hono atu a Jura Rawa ko Nixon ki te whānau o hahana, hei reira ka tonu ki te ako I te tuapapa o te reo Māori me te whakaako ki wā rāua apataki. D'Angelo Martin, Te Ao Māori.